Papa da go on mills on 7 days say no na etwagu a otumi say obia fa bia no watu ne sere ene abasa bi also na otumi apai mo ayi ne nso no e watumi agya go say boza na je say watumi on de air corner de eba na ebe me say papa ko kan sem bia ono na say papa da go on mills say kire mu say oh ensem o ka fa otumfo no enye enensem ebe 20 years a otumi say achepa na so no bia bomodin a science o pair say na sorry ne ba fom ntino abomode atwi abepi abonten se na be amanfo betumi atumi aka wonsema atumi de agu nanim ase science o my Ghana no ye PhD level na osoro pull him down level na osoro pa ntino wudu ba bi ne ehun se wadu konkon ne so wadu soro se wo be sran na so bi ehun a ne ya bomodin afrodua na beto ho nya se ye bepia ma akosoro ye atwi wa behwe fom se pu na je se wotumi say yes. Na zan ka minim se ye papa no manasa sanjofo baby ombu se de ope ade akokotoko ne mbo na bro na so Ghana ade obedu a sa be no enye dwuma ha ade dwuma isan se ye Africa kura se ho no abro ye de chen se ya nka se be tran se kura se ye be de bibi abo oman no ene empo bibiara oben na sa ensemu na be me sa be buruja nkrofo ibira kasa won se we se da god mo se ba bontin no obepache o ye papa bibu bebere bumbu asema se we obi a chese wache wonyam djuma ne mu se ne ye kan no na be me se ensem o kafa ye papa ye otumfo o se tutu no be me se nya de bone nkrofo ibira kire mu na ne ensem o kan ni nyina na e kire mu se wo se we yo hina bibi afasiwo e de kire se ampa tana obetena so emre do ne mpendo do obetena so no wa metena so amfa meye didie amfa mbeye enom amfa mbeye masem saa ne omayi na okan na saa nsemi de menti so otumfuo nkasa ye papa abebumbu asem a papa sabi ebuno sabi okronto ebu bebre ya isan se wo ye obi a wo ye opabene a chese wo baby ogwa ne che no ya de ye kama baby a hye no de when say Africa nyina wo toso miensa chese nipa nyina bu enti yanso ye bodin a ye de bu ebata won isan se wo se na afata bu isan se cha wa che wo so nyina ne enti se boni bi kura firi wo side aba wo ye obi a chese wo di anim a chese wo kire se ampa se wo di anim a bia akototin na A+ papa bi a friend say A+ ono to nyoma nkan na say de e ba bi a friend say politics a ya de a chese na ni jompa na na se mo ye nyina na se ne mo ye nyina ne se so ya ban na betena so na wodi nse hu na obeka kire plane ade a wo se ye yutu ya ba ye so ya start ya yesu ya ntimo hwe na chese otum se ye tofa na nye se bia na emo mani ma pa grofo de ba no eno ni yesu na chese otum se ade ba na chese nya obeka won se na o se wote wa na chese won ko so ni data no go bie ye won ko internet so ko hwe a enkrofobia bo mu chechi from was of youth. Our press conference. Now press conference A+ say we need some press conference. Then come be one more dia ka ensema nyansa wom. Ensema eto anim. Ensema just obi tia ebeto na koma so. Ensema obi da obetumi adwen ho. Then ko de bibi aboa santeman. Na so youth ya mbeboa moane wo se nse ehunu e na mo kan. Aja sense ma meka nyina nyansa ba kokora enim you tamedmo abo ko jan be gina efre press fo nyina won sentro fo kora sa nya daji tu om cast abe park ye si ye nante ye di cameras be si ho de ye mic be san hise manim e ma mo kasa ye no ma se o madaje asan se o mre ma se emra nka so mtimi ye bi papa e be bo man no atumi atwene nyina be gina manim a mo nka ne ye ntia mo se dagwod mo za me pache wa meto mo nsorim A+ ye nka ntre mo se sebi niema na mo ye me kura se wo se nyansa nim sebi dimie na mo ye ye A+ ni se mo se e ba Ashanti region ne ye hwe ekuro ene nioma ehia mantumi antena se dakro po antumi anye se se aban na ntie e be demonstration mantumi an press conference ama press fo nyina mba sentrofo nyina amfom camera mbesi muso se ebia oboase kon se tantantante ba bia too good oboase ba bia too good no okohe okwan a ase ayi manho kan tomwa tumi di be 3 minutes ansasa apie se wo kwasa na se ko too good o de aye ntumi nkere na mutumi kire na che se kwan fu nyina agum kurom a na ba be kasa ho nsem a mo se dago odum za me pa che wa mo nya den
mo beto sori mo e plus yen kan tem se nsɛmfo na mo di ene pa sabe na nana wo no obi abu no me amete abu ni pa e plus wo bu no on de se ba empo se wo kire eye amamre ene amane se ne asantifo no se ne omudi o mamamre fa eye ade a kyese wo no ade a waye no ɛso no ni papa nti no wonja e biara embon di mbone da na so mo boys a mo titi wo a mo group mu a mo se mo fra mo se mo pese mo be fra na kyese mo kan se mpontie ne yentia mafutumi afre eye journalist for mua je say bia nkwala nketenkete kura pe camera guy no hutumu se wabopa nti no camera no bo se sina betus no wo twam nyanka mon kan nyansa semungu camera ni mu aso aban a otena so ye kwan say enye brana be boy ni ntumi nye ekura friends oboa se etu gold on mo so pie mu na wo se be fem compound no say beba ho. Just imagine if I compare with Sun City or South Africa. I was good maybe to me because I also have papa. I then a month na month in your press conference in front of say a bang brana by a quine my brabbe says you croon my no much what now can't say moon way. I did say that God most ya part that God most I'm a patch wa. Just about close and so obias mom. Obi asuma me dem okra obi suma wo sori awo o kasa papa na kasa wo ye peaceful man na so mo amudi akire se be to de be na jimie ne doso e wo se moteso esan se jimie na koso bebre sa na eya na wo ye free die no ma ye den pa esan se boys a yesi so wan kasa na wo ko ma asante hene no e na wo wabra bo no se na asie a wo be kasa tie nyame nipa de em ya kran se wo se mo kasa tie nyame nipa my study on side oba ya chepa o na nioma de onipa o wiase wotumi a mistake o pachew ya pa ikuranya se won pachew wo se 20 years but no kura wasan de chepa wa pochire nkrata ade abotem monten se ade oye no wo se ade ate se 20 years kura ate se wotumi se ade oye no wasan pachew kura se na nye sa no pese o kire na enso amanfo tumi atam se na tumi achechim foforo de a wasan de chepa kura manana na kura mekasai na mo tumi boaboa mo ano se wa me pachewa umbetumi akoto ne nsoro wan na mama sa kwan no wan na mama sa 2016 ye won se oboase kwan ye the worst kwan ya say ever e wo man Ghana mu 2021 ya bosom frɛ district ya beka se ye ka kwan ya ye tan kwan ya nye papa kwan ya opura tetia pansama sa district no the whole Ghana ye nya bi obabia na mutumi trama mutumi anya press conference na mutumi anka sansem wo ya na mo be tena wo se said that what most are patch on mbako tun sorry ma e plus yan kan jam say e nsem hunu ensem tantan ensem nyansa nim na mo be to abonten enti wono de wonfo asa mo nsem hunu ne so ara mo yasa wo ma ya team ye nyina pasumjo na nakra na sumje se ne tie no se ne me ko manage no yi bebre ne sam ko fo aka no se but de bia o yeku na mo amudi akire na je se ntabriko afo no kentire se aye de woto bo no abon ne hunye na hi o se de ogira kire se to bo ni se fa ni ti side no ti na acha de bo ha beto form ntem no wo se ne hunye na hi tem obi wa abasem a ya papa chewa mo san betena wo se ena e wan san me pacha na wan me kutu na nima ye beto mo sori dem asori kotum otum wi a no wo de asori na to plate no twitwa no wawe e plus yan kan kire mo sa 2018 aban we ba so a mo tro petition say kwan no boso oboase kwan na enya no ya tro say pese demonstration e go si sen kwese ambisa mo amose mo ye mo youth mo abo mo ano a yesa mo akrado say mo be ko ma asanteman no say oboase kwan no pro at ya pansam na mo tro say mo pese mo demonstration no eno ko si sen mo yi ano ma me mo tro ko na police force time am de brai mo no enya de ye fa 2018 asem na make nsam be kaya 2016 mo aban be tena so mo su jagu ni timu ama o start so ye kwan no kwan du ba bi na san 2 year no mo tro ko ma say kwan na say bi mo ti me kwan ma ye no apos for catch us time mo de brai mo no enya de so ni e ban ti wo mo ntumi ma e ma nko sa demonstration no wo san ka tira mo say ba bi ana say ahoban bo no say ka say on be tumi di nipa ma mo say mo nko na nko sa demonstration no mo boa we nyina ho mo ntumi meka ho nsem na matumi akwotena se apɛ camera apochire nkrata kasa gbegbegbe mo de mentie de A+ kan na afin ba meto ansem no so san se ba bia menam no me ya ehye bia koye press conference omu koye press conference ani se ayi
also for Tvgh Mills, what can be BTL 2 for your press conference. We shall video no make come out in money and coffee. We got the best room house road. Me means row. Me means row. Me catch row straight. Me call baby. Me be live video. Me call me. Number some guys are wedging me. Me did not talk about me some pagan and my trouble. Me did not say wedging me. Me was salam down. One of my office war. Wedging me now. Just say Abraham. Me can war. Is row. We name the poem. We yet then we gonna miss me nimby. Oko frère why am miss minimum bi wo ho minimum ye boot for boot our chrome how me nko baby apu TB Joshua 57 ogina ho na wu ye o afere metro me be suro da mewu abobo dam kra ena me tia ye hwe social media ni ade a ye say Ashanti youth akoye press conference say Tvgh Mills can be BT Otunfo. Okay? Mami ka se me chome Otunfo me bu ne papa. Because Ghana ha ahemfo ni nyina enye Otunfo a enke ye culture no ayera. Otunfo na tumi ma modern friends saying Indomie generation no omo ti culture na se. So ye se Otunfo ma me ewu na ahemfo ni nyina pie na ye nyom like Ghanaian culture who say it is a display even Rollins a year cra your friend is saying Asante no mention for the by who say yes because on my be minimum culture biano some na your my papa in the be minimum where they are coming from no omuni culture no so send no they are not going anywhere into me san no man na ya de bia me catch on say no bia nko Otunfo asem because at least want me ya bibia obekuta baby no no promote ho no education a fund your set abebo ni panti wo de munja Otunfo no hold ho no na enkaifo no sunye o ma de ni aka no ba mo Ashanti youth for no ya say Ashanti youth obi aka asem bia for Otunfo ntanye mo de sa asem na nipa ka for Otunfo ho no me so anya me de asem na nipa ka for Otunfo ho no me so anya me de wo anya me de ba mo Ashanti youth for no mo ti Ghana ha mo kuro mo kwan ye Muntumi ye press conference and can't aban say Kumasi kwan nyina ye muti ho muntumi can't aban say aban Ghana ha gold ye to Ashanti region ye kwan ye eno de hia mo mensia the baby Otunfo wo Bisa Rasmus as I don't call Love FM hospital na wo ho no ye de to social media nkofo say enye Ghana because a young nkofo won say side more mensia government hospital now yi beto social media no in kwebe ni pada in so turn egu hospital no mu muntumi ya press conference emfa pressure nto aban so say aban ase wu sisi an dodo ase Kumasi ye hu ne akọ ase mu bu yan MPP ye to abama mo mobile ban mu a ye hu na mo ye man muntumi ya no ko transe okay press conference obi aka asem say do on krom onu na nsuo ni ho me na say do ma me be ye nsuo wo no school mu ho nsuo no ho me na me betu ye eno de muntumi ya press conference fix the country muntumi start mu own fix Kumasi fix Kumerica ewa Ashanti region say nsuo na say ohini bi ko say nsuo mo Otunfo tu no youth no muntumi mba together say Ashanti youth ye ntiem obi amese ya asase ni ye nsuo ye anso ye nipa ye galamse be mine no ha nti ye pese ye mine ye kuro ni ye tu gold na ye de bi ema aba etu ho ma na aban de ye kwan man ye ma Chinese form be for ya asase muti Kumasi youth ma Chinese voice ma afọ asase ase onyina ade e chebe trust be kuro mu ye nkwase afọ kura ma me na me yesi mi suro apu me zero na mo ye press conference no asa me ni mu animu but me said ani mu din kama bom din ba ko mo ye nkwase afọ Wajimi ena nyame na we de kasa be wi ase afre me be hwehwe another way to replace wajimi me zero ena me to kan me ko try reach that video o yes be na to me nche me na me ka kire wo ha ya ase wajimi unim nyansa unti ase ha wu unti ase a wo so be tra Facebook na be didi matambi Otunfo ye nyina ebu no me hu se Ghana ha enkrofo bebre Otunfo aka mo adwen a kire no na omu nya kwan ti obi kana obi ko like no obi ko share no obi untumi didi Otunfo atem you will never accept it untumi didi Otunfo atem yenti ase but say na yenti ase no santi na ye ku se mimiti nkran na da bia na me yi Kumasi kwa na bia to social media hwe Kumasi hwe Ashanti region hwe school dan hwe say mimiti nkran na me ye say adwuma no e wo Facebook hwe school we hwe kwan ni ha hwe ha
Oti Kumasi kwasie Jimmy for to Kumasi wo de untumi nkantra aban say yepa John Mahama na besi ke ayi friend say ayi keje tia market to Kumasi why your campaign ato aba MPP wo ba wo kwan nyina na nsem ba Kumasi kwan nyina tutu unya ba bi mfa ene de untumi nka untumi ye press conference Ashanti youth nyina ba together na mo ye press conference say aban ye ntiase a aban ba be ye nyoma bebiri amamu untumi ye wotu ya to abawie ya na nkofo na Kumasi so mkosie John Mahama na osi aikejetia ebesi military hospital onwie ya no montumi ya press conference akufo ado bewie military hospital no wotu ya kwaya press conference hwehwe numu ne jimie amunye obi ma ne nka nkyere mo jesa nkofo tu kwan anso mo akoma adwen akyere mo apu asa ya na ha no wo boys am wo boys o bibia wo bia mi wo bi eya bisa penfo na okuro man mi asamba mi na efrem yo me na obefrem yo mi nsuro no ka aka sa adwuma we my 23 years ni Kwame plus mi ni bebia mi na isi o wo ya me hwe mfa mi nsuro mo ya nkwasiafo ma ka kire o munim press conference ya mo nko kan tira aban so onye Kumasi kwan yie Kumasi town roads time mo to men kan no munim press conference ya ko ka tira aban so mentia government hospital yen nie Hona wiase gold nyina free hona otumfo yenye hospital ni ye ma anya baby papa wo woni press conference ya ko ka tire aban se abanyen efi Accra to Kumasi kwan no yenye no double road magimi dodo President Kufuor start Accra to Kumasi kwan oye ya bedu suhu President Kufuor free so besi na ye ja kwan na to ho accident bia wo behu o Kumasi bia no Kumasi kwan so bia no na bus ba ko ne bus ba ko omakusia adentia head-on collision. I don't think I head-on collision every day because fine is and tobacco tifa one na bebom na nipa 50 na nipa say you. Moon to me ya press conference abain. If you Accra to Kumasi there, you double road. Look at press conference. Yeah, otu for you na ye buno. But mo Jimmy. Where Jimmy and Attorney Jonas Council, where Jimmy catch a boni cron tiases, a line of Attorney Jonas, you said, be yemi. Or some Jimmy, some catch a bonus and you pay Jimmy say on tiase. Bonnie bad at tiases, and what Jimmy say, or bad at tiases. Coconvanochi, one of the bigger maternity home, a champion seen 40 something years ago. Almost still as you and see here. Move me, fix Kumasi, fix the country near the day, my buying yan your mamma, press conference, obedi, Obia can send me out for 214 year press conference. Munina youth in Macam with youth, Messi Ghana how on, open with Jimmy, youth need Jimmy Champion for no. But want to make country me say, Ghana Hana, you one. Youth na horo mu nyansa chen otumfo obe de hu nyansa chen otumfo di 60 70 say so abroye ni nyansa chen otumfo the wisdom na otumfo wono youth no mu obi youth na Jimmy Ghana ha ye de oman we ye de share youth na say Rollins be president we di 32 only youth na ye adwuma for so many years that we Ghana Rollins be president no we di 32 no, we did 32 years. Only youth, no. You must have for 19 years. Na Ghana say youth, sir. Ghana yen one that Africa said the youth must rise, the youth must take over. For 19 years, na youth in Ghana. Defense minister on your youth. Defense minister on your youth. Okuje to black on the only youth. Youth na Jimmy. To say Ashanti youth come call a press conference. No. Munim nyansa. Where Jimmy. Kachiro won't yasia koye video ni be di matem and I went to say and I plus no and I dey cha mebe Kumasi utumi ye hu adecha mebe Kumasi mo da Ashanti you year to about 2016 me fin kan ba sanwase me na me gina sanwase when am be election observer me fin kan ba sanwase 2016 election if you me fin kan and me ba sanwase as observer me monitor ba mananado and over transfer we youth what bodam. Oh, we are youth, right? Mr. Lincoln, so you needed to, so you could to na Lincoln could to movie. Munina move for na youth are you. No videos that they acquire. Was he and Cantiram Namon Santias, yes, say. MPP are buying a science some way Santi for it. You won't person back on was a man. Ubia was some to make can. A science of mine quay mammy no meano. A Santi mine at your be up in ye. Yes, will be up in the Bible or be up in a downfall. And I say fumble. Now. Was I can be a woman say, who come and see honoma, mensia hospital be a trouble to and funiso and as a baton in time videos on. There's all do on a corner hospital now, be crying, be said, mensian would do. I just ensure to so coco wait and I was saying, come to be born the wood, a buying hospitals are war, yeah, Hanum,
and I say what Santi Reje ade enye emwayen enti no ma wo mpanifo eni djuma se de se na fata montumi nya we dia e na o se yanka nkyere mo se ensa amakan ya eye bullshit no sense nyansa bi anim enti ma mo nkotena se de biara da biemu enna so dae moda kwana mo so dae se ye pese ye press conference de katere ekasa bibi a enfaso ni ho a momma mani ntentem mo sore ntemfrem kete so esan se nya sa obepie dae no ade obeyam no A plus no see yanka nkyere na we any ensema de beso na ye kire se o man mu asomdwe won ye pene sa na mo am wo kire mo peye na asomdwe we boy ya yen kura de won bagim esan se ye te yi ade eni ya ni sika na so ba sere ye ne tese ne ma for man wa impuntu ye guso ayeye enti asemba wo pene ntu na mu tu won kan kire mo se mo koya bibia mo kura mambu no in the first place. Mambu asantene mo amoti wona mo se mo be press conference ya kasa say that word mo sa mba me patch on be to that mambu ni in the first place say one share mo say mo ko esa press conference no na mo amode mo pese e na wa me patch wa was he me say mo ya hwan who are you mo free na mo koy that word mo starting ministry e bi kura na wo kura yen wo sori be kasa tia onyame nipa opa bi ni say was mo nya study on mo nya kan tell mo say mo kasa ni nyina enkosi aga enya hwehwehwe mo ba mo threaten ni kura de dag word wadakura wonte wadakura da me na social media obi say won de wote ben nti yembra ne yembe ben no je say yemehwe no oh masa oye nipa ya sabi nyansa na wo say edwuma na ensam no ha na di besi san say o manwe mu de ensam ba wo say etumi tam papa mu yedi gu anim say de sene fata attention tv de wo mo den so be subscribe na wa share na obi nso atumi anya ensem pa bi atumi ahwe me dey am je so e franco ku asante me da so je bre ni adaje hwem